Ang gaman niya at atandanan ko laparet ang ausandang three basic needs of man na elementary ko pa balo ko inyang tiro dalareni king eskwela king kanakong eskwela king elementary king Santa Maria Elementary School king Balen Santa Ana anong karin ko Mibait at Mergol. Three basic needs of man: food, shelter, clothing. Pamangan, santungan, at imalan. E ganaganang tao, kailangan tamongan yan. Ne? Kailangan tamo ing pamangan, mangkanita, manatiling masikan ing kaya katang pamikakatawan. Bangkanita makapag-obra tamo at agwa tamang kaya katamong daily activities. Nung netamangan, alatang energy nga rapin. Alatamong stamina. Alatamong sikan. Diba? Nyapin, metong yan kareng basic needs na ning tao. Pamangan. Santungan. Shelter. Siyempre, ganaganang tao, kailangan tayangan yan. Nyapin, sobra tamong malulunos po atin tamong akakit na homeless, ne? Alalang santungan, di ang tamong street dwellers na tsuking dalan, matutod, ne? Karinangan nga gana-gana, malulunos tamo, at yung kaiisipan tamo, makanano largo makatutod, ne? King dalan, homeless, street dwellers. At siyempre, muna man, imalan. Kailangan tayo namang kailangan yan. Eman bayo, basta importante, malinis, ne? Disenti tamo nga kakit, siyempre, makirap tamo ka rin tao. Ale? Lalo na kaya kaming pari, siyempre, mamarap kami kaya kayo. Nyapin kailangan, presentable ka, di ba? So, yan yung ganaganang kailangan tamongan. Pamangan, santungan, imanan. Food, shelter, clothing. Ganaganang tao. Yan nga ning kaya katamong kailangan. Dining alagad na ning Ginoo, dining apostoles na kakalingwan, tawla naman dining kalupatam. Diba? Dining labing adwa, dining kayang pinili, dining kayang inaus na maging kasap na king kayang misyon, maging kasap na king kayang obra, manaral, turo, at magpakayap karing masakit. Nanula, tao lang kalupatamo, ating pamangailangan. Kailangan lang mangan, kailangan ting santungan, at kailangan da ingimalan. I would like to repeat that. Tao lang kalupatamo, ating pamangailangan. Potang damdaman tayo in gospel na binasa tamo, inyang itubod na nala ng Ginoo sa Kristo, dining kayang apostoles, munta ka rin aliwaliwang lugal, para manaral, ikalating may pabalita, manulo ka rin masakit, turo, at inyang penabilin karela. At medyo may papaisip tamo, nanong sangkan o bakit? Penabili na lang makanyan. Nanong penabili na? Kayo magdalang nanuman, king pa maglakad yu. Maski tukod, supot, pamangan, kwalta, o imalan, subali mo, susulod yu. Medyo may papaisip tamo ata Siguro may misip tamo ba? Ot makanyan ng penabili na karela. Wari din ng apostoles, tawla naman kalupatamo, ating pamangailangan. Kaya ba't ngayon itubod na nala, yan yung penabili na karela, alalang nanuman dadalan. Nang sinabi na, subali mo kano itang susulod ng imalan.
alang pamangan, alang kwalta, alang tukod, alang supot. E nabalo ning Ginoo Kristo na rin ng alagad na at tinlan mong pamangailangan? Of course, balo na. Siyempre, balo na. Balo na lang, kilala na lang. Balo na tinlang kailangan. Balo na kailangan lang mangan. Balo na kailangan ding santungan. Balo na kailangan ding imalan. Balo na ita. Balo na ganaganang ita na rin alagad na tawla naman na kailangan lang mangan, kailangan ding imalan, kailangan ding santungan. Balo na nga nita. Pero makanyan man, makanyaning penabili na karela, uling burina, mag-focus la ketang binyenang obra karela. At eda na dapat isipan pa nung nanuman itang pamangailangan da. Uling ingapong Ginoo, ibiyena karela nung nanuman ing pamangailangan da. Pinili na la, inaus na la, inagkat na la, tinangula, buri ng sabyan. Alalang dapat pigaganakan, ila dapat migaganaka, ila dapat mababahala. Uling nga pong Ginoo, iyang bahala. Wapin naman, kailangan makafocus tamo kitang kikatamong tingwanan, di ba? Kailangan makafocus tamo kitang kikatamong obra. Makafocus tamo kitang kikatamong misyon. Kasi nung panitamong isipan, itang kikatamong needs, nung panitamong isipan, yung material na bagay, panitamong isipan yung pera, yung kwalta, o yung aliwa pang bagay, material, kasdan mo, madistract tamo. Kitang gagawan tamo. Diba? Kasdan mo, madistract tamo keng obra tamo. Kasdan mo, madistract tamo kitang mission tamo. Ngarapen, know your priorities nga na. Diba? Dapat balo mo nung nano ing priority mo. O ita mo ing burinang sabyan karela nung bakit makanya na lang penabilinan. Ini yang dapat priority yo. Ini yang dapat ka maulaga, ka importante kaya kayo. Itang obrayo, itang misyon nyo. Ing turo kayo, manaral kayo, pakayapan nyo rin masakit. Ita ing dapat focus yo. At alakon dapat pigaganakan, karin kaya kayong pamangailangan. Eko dapat mababahala, eko dapat migaganaka. Ang tinamuwaris sabihan karela, akong bahala. So sana ini magyang reminder kaya katamongan, lalong-lalo na itamong magobra para kingapong Ginoo. Itamong tinango kingapong Ginoo. Itamong inagkat na ningapong Ginoo. Itamong pinili na ningapong Ginoo. Sana magyang palaging reminder ini kaya katamo. Panagitang makafocus, kaya katang tingwanan, makafocus, kaya katang obra, makafocus, kaya katang mission, makafocus kingapong Ginoo. At na naman pamangailangan, alatang dapat pigaganakan. Dapat migaganaka, dapat mababahala, iyang bahala. Amen.